Ada iya dah. Yang juta bo. Iya. Cakir. Cakir lah iya nanti. Kamar aja iya kok. Aduh, gua beli dulu banyak. Gua beli dulu lo. Tulang laut tak tanah. Hah? Dah. Mana? Mana? Ada mana? Hah? Ada. Aduh. Ada. Oh, wah. Basa-basa kan. Awas kamu ya. Ayo, basa-basa loh. Kamu menggulai lawak kok mah. Kalau kamu menggulai lawak kok harus kok daun ruku-ruku, kok daun kuku kok di Minang namanya kok. Kok bahasa Indonesianya tuh ruku-ruku, entahlah kok bahasa lainnya. Mode kok. Enggak lo mode daun ganjo lo, tapi kalau kecik orang Aceh kok daun ganjo kok mah. Iku banyak sih kok. Yang pasti cek orang Minang kok untuk masak kok palamak makan kok, palamak gulai lawak. Kok apalagi nanti siang mereka kok. Mak mana kok mah. Oke, sedangkan kok. Papua mangalo daun ruku-ruku ambok kok. Punya ambo lo kok. Ambo memang kok mah. Iya bang, biar nak gancak-gancak aja nya pak lo cago itu. Sebanyak kurang kuku Iya banyak mana bang biar dia berkor dapat aku buat kok. Tentulah iya banyak gue. Kok lawak karamba kok kadang-kadang gak digulai kok Untuk apa? Untuk Sultan Jamal makan beko. Babuko beko. Babuko mangado lah. Tentulah iya kan puasa tuh babuko. Macam nih mah. Iya. Lau buko tadi tu Babuko ba lo? Abo entah ke surau kok. Mani puasa nak. Suzon juga mama nih boroso. Batal puasa mani mah. Badosu ba alo. Jali ambo tadi ba sobok semuanya, ambo piriang, duo ni bawa piriang. Cik sambal, cik nasi. Jangan bakak kayo lah mani. Biang. Bawa biang dua mani. Iya mana sabana lah mani ya. Laki uangnya mah fitnah. Kok iya mana nih gulai ikan lawak mah awak antar ke mana? Indah laki uang fitnah dah. La ilaha illallah. Bulan puasa jujur salah aja. Indah jujur salah lo. Indah setang-tangang tuhnya puasa kok lemas-lemas di rumah di tuh hampir mati ya. Mau dia orang mati ya puasa tuh Dan dapat dia nyokok. Mau dia mati ya di dalam kamar tuh. Di ibu ya buat anak kok lawak ikan karamba. Tuh mandi kayak siapa aja puasa. Ganti lah dulu kau. Apa mandi kayak siapa lah mandi tuh nih ikan karamba kan orang tiga beko antan beko. Tenang salah mandi. Iko lo laki wala nan fitnah. Alam mo di mati di rumah nan tua mana lapa, mana naoy, mana noko. Aduh aja mani. Kalau indah di kecian awak dak katuju do gule santiang lo langgo kok mah. Iya benar. Jadi antanya lah nan Sultan Jamal tu. Tadi nampak dambo. Sadang membawa piang isian nasi cik, baca. Entah lah makan dah indah itu ndak lo tentu tadi. Cuman dia ando aneh. Kalau kenyataan dia tak katu. Tadi bersebuah katu. Jadi kalau masalah makan tadi itu yang nampak ambo. Tapi tak katu lah kejadian. Tapi ambo yakin itu kalau ndak mando pasti makan emang. Menghayal kok, menghayal. Jadi wah masalah gulai lawa tu dah. Mama si maninya. Ambil kok kan. Jadi wah menggulai lawa. Wah tanyain ke laki wah tu kok indah bah. Calian lah mani ya, mani tunggu sih kok. Calian lagi wak kok. Tunggu mani sih kok. Kok dah pendelo dah kok dah. Ayu ya. Masa awak lo tukang masak lah. Lawan dah dah kuruku aja nya. Sama Calian lah. Kok sampai ya banyak nak puasa kini ya. Wak cincang ya sampai apa?
Kadang entah nak pagi tadi mau dia orang apa sih nyo lemas siang tadi nyo lah bolo kok yo mani ko batu aku mau cari lah. Onde sudah wak. Di malu tahu awak nak puso tu. Ko mani nama kita tahu kau mako. Ah sudah wak cari wak kau mako. Lagi wak boy. Hei! Dah puasa ni. Ay, ay. Bulan Ramadan ku puasa wak ko. Nyoba ada je mah. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan ku puasa wak tu. Indak dalam sama kan dalam sama doh. Ai ko indak. Buat dalam sama ambok piya cie aja bala garut. Ha, kadang ko badan ah. Mula ka? Dulu. Ha, 22 ayo lah lewek mana balik. Ba ko nak jual puasa. Aduh sahur dari malam do mana? Ya. Ko di Palestina, ko orang 3 hari nak makan nak sahur do mah. Ndak lah do ka di buku gitu. Iko indak. Tadi malam indak sahurnya. Kini lah ndak puasa ya. Isu aja gue lah. Sagan awak durang. Iya. Ha. Yo boleh. Apa so ni dah? Ya dah ya pana. Ayo separuh ya. Paro. Oi. Inilah. Mobil. Oh, lawak palu ya tulang ya dengan. Mana tu ya deh, makanya ni. Sama do telacah dengan dia. Apa? Bagi. Oh dia lah tempat kawan orang. Jadi separuhnya bilo aja. Mani lah muna. Tapi yang tadi. Iya tetap dia wah tapi jaga lagi. Suba ala ya. Ay ta takako to na huwa nakakbat. Iya. Gua labian pada ko tente. Kamai lah subuh-subuh lo. Yuba nai indah puasu cari lah. Dan sunet sekali lah. Ada pancuang cari lah. Lama na lagay lah kapalo tigo indah lo puasu lo. Kalau tak itu. Kamai mando ego. Yeah. Katulangan na. Aduh sakit lo. Iya. Aduh iya. Oi. Entah ya. Kamar aja iya. Nasi coba bawa tadinya. Iyo iya benarnya. Iya benar adanya. Ayam dia na. Iyo oh beli kedua deh. Iyo. Iya capek ah. Iyo kamar Kok tulang lauk? Ini bang. Mayan sam lo aduh aja. Iya tunggu sebentar. Iyo. Ayalah aduh ada man. Iko nyupoy ko ha. Ini puasa lo kadua Ilah pacai foto. Ya bang yo. Bang mau mati bang di rumah ko. Di siko mau makan bang. Lama bang siko. Dia man duluan nih ya. Iko yo lo. Masuk. Astagfirullah. Kola mandok ko mah. Mandi ko tangkap basagin di ko ma. Mani ka mancur matanggo wa baduo. Mengadukan nila kiwa. Kiwa mani ka palo. Tidak mah. Kapalo ya. Tadi tadi batanyo ya. Nah tanya udah mani satu-satu lo makan di siko. Iko ya lo. Ala gae. Ala 30 ah. Nana tentu je umur lo. Dah puasa. Indak ada balu-balu kat sate Allah lo. Pacai foto. Mode ka iyo lo. Baduo sama ya. Indah ambo tadi mako takah ko lo kejadiannya tadi ba ada lali ko. Iko Jamal ko tadi mbok nasi duo balabia sengene. Ndak sa na kiwa. Mani ko mama dua-dua ko ma. Ambo ta cakik kini ko. Alah lo mani ya. Dosa mani mah cari matanggo berdua. Mani ko ma. Bang, jujur bang kini. Siapa yang punya ide wali koko? Hah? Saya majak bang. Abang jangan nih. Hah? Abang jangan nih deh. Bang yang majak mandi lah. Ya mana santai bang kau. Kau dipangan aku. Kau dipangan aku laki wali koko. Kau contoh dah lo untuk anak ko. Mode kaya lo. Mode yang kau nanti bisa. Mode kaya lo. Lama. Apa aja mani ha? Allah tu terang lu sagan or. Mana yang sagan? Awak yang sagan ko ha? Alawa sanyo lagi wa. Pandai ya puasa. Sagan or Allah lah. Mani ko yang apa nyo?
Balik Ito dah ba? ada ni. Ikaw ko anak sengaja ke tadi ko. So, mandi batuan pangai mo dego ko. Mani dukung pangai mo dego ko. Indak masalah dukung doa. Lailang sakian buah. Iko sabana ko la dalam sama makan ko dalam malu sabana ko nyo. Ko kanu Jadi ka sa nanay ko di mo makan. Kemari pasok makan ko. ko di rumah. Iko la dalam sama ko da malu ko ma. Lalu mga ni, banyak lo kan dak bani ma. Bawa ko pulang ah. Nada ba pulang ni pulang ko ha. Nyam, kagak yun di sekolah. Alah. Hutan itulah bagian man ni sing nek tadi lah kan begala kan borong. Mani sa mo diyan na puaso. Ah, ya.